Mizoram State Project Monitoring Committee Secretary Masabir Ratana Ruat Engineer Vanlal Ruat Silo Tia kan riat chu Sarkar anina State Project Monitoring Committee Secretary anina tangin choltir ania Ruat Silo choltir ani rol hian amun ruak luat tu turpo ruat felngal ni in engineer lal thanzuala chu State Project Monitoring Committee Secretary Thar Atan Aruat ania hian Purwata Silo ai aron o chodon ani Purwata Silo hi Mizoram State Monitoring Committee Secretary Atan hian ZPM Sarkar tan tirdeu khan rod niin amo phurna hi rongbol na anga in lom takin apom ti kan ria Purwata hi ana zom male azom nu po in mitam tak chuan nga hian se sarkar kal diglo na te vengin theitopin akautlang atangin na thok jok se politics bol lo chuan ring rol ram se tia ama ui pol po an nok bok ani kha ma se ani berin achunga tanga siam that kan tumang chu tirel rupu in alu ta khania kanina State Project Monitoring Committee Secretary minhanda tahi nia hei ka group member puite rorel na di group member puite po lelama han ngai tu chuan in mel te poza lek theina lai in ka ria ke ni helaya sarkar chia ni lem lo ma se helaya lut anga te kha Purwata le purin mai kan member puite hi an lo wat ZPM vemle te po min ti vai theya ma se kan ZPM ma kan Congress kan MNF bokani ti khamin riat puila PC bokani tho BJP bokani tho mai thei boka khatiang khanin party hi chuan min ti buai che lawa nima sela kan ram kan ve sia party manglo hi chuan asiam that thei lo ti hi ati tamber hi kan ni boxia angai tu an tamber ke ni chuan party atanga valu ve va siam thataka kan hupur boxia an ve thu ka kan soi ve vak ta thin kha ni thiam lovin ma se helama chu ke po som kan ni khamak ka tia an chief minister khan in result puan ma mi atang kha mi ron phone avoi khanna phei chuan ani hi mi ron bol ni hi ka tiril lo dewa ka chang thawak lutuk lew lawa se nu kar ni nu vel result da chua ma lek si khan mi ron phone le heti reng chu min bol chu ni big lo nga tiang ke hi lo hetiang thil ti kati theiji kati tura ka ngai lo rim secretary han ni te chu thil ziak ngai lutuk lo he sarkar apo a technical ru mai tu soi thiam box si lo chu ni ma sela khai ke hi ka kal phot chu ngai ni ka te kan zu mu ka thian pa lian ming thanga ka so ma kan zu mu tun ta khang kha chu soi thui lo tai la khata khanin nia ati tak tak ani ti chief minister pohang kan mu khan keina no lo ti kha har ka ti ta ni chumin nuwa chuan chu group pa po khanin ka ron soi nual thowa khate khan thalom keini nangni kha khalama khanin lo watianga keini chuan tian kan lo back up ang chunga kan lo monitor le chhong don chu lom ti wang khan huai sen takin ka chuak ve pop maya kha ka chua da na poni ti min riat pui kha asoi lok angin monitor tumin theitop cha chua ve ti athule hlalo chiar thin tu ti chuan kan re theu ome sarkar kaldan adikle diklo tupo ama ne na tangin kanan re thei zung zel khania azawai ro chon kan re chuang lo na in sarkar malak na ama monitor chin then khat hi chu langtlangin aron kalpuya kan lo beng war pha le thin ani kha Purwata choltir ani chan hi ren thu soya tam hle maya aeng ber nge ren tur ti po riata har chung jinga chon sarkar office work rang kalpui dan aron pong zar thin hi then khatin an soisel chu ni na langa hei hi achan bulpui ber chu ani mayam chuti role ro chon ven himna lam thil ramta na him lo thil te ani ngot lo chuan pon zara poina don em ni ti zona te po hi ve thawa development work kai noile general administration thila ngat phei chuan langtlang hi ani dan tur ni tak zok ania kan ai rural tura thlang tu mi puite hian
Sarkar kaldan athale thalo thlenga lo riat ve hi democracy noya chuan mipui right ani ve tlata hei hi purwata sailo hian aron tidik hle kan ti theyang purwata sailo thlawang hau emo minlo ti palange mipui ten kan ngai dan te han soitlang ila kan ti wang zok ani e khalngil chop ngai nilwa ngil sa sarkar hiding se ti hi purwata sailo du thu sam hi ni na langa athu soina po sarkar project te hi monitor ngai lo se monitoring committee po hi din ngai lo khopin omila tin adu thu sam po asoi nge to ni kha pakhat le chuan Mizoram hi kan ria ring tu ram kan tia state dang te chu Milembe state te po kan ti hiala Mizoram anga ring tu heti anga khom hi kan tam lawa ma sila hi mi ram sia hianin state danga tu lem lo kan ti hi kan nei le tlat sia monitoring po hi state danga chon om pui kala hrelo ka zota ma se kan mamo le tlat bok sia mo MPF te hi state danga nei ka hrelawa ma se kan mamo le tlat bok sia kan nei a tu lo han ti ngot chi ni lawa mo chu wang chuan SEDB pot sompali an siama po kha tu la ni maya a tu lan siama kan mamo ni maya khati lai khan tu na cho kan mamo lo an ti thiat le ni maya monitoring committee hi mamolo hun hi omsela thia ngai sela ti kha ka thira chu ni zok ani hetiang alo ni ta ga chuan sarkar kaldik lo na te thununin party worker te enroll thuk lutuk tur te po monitor theini se ti thlengin du thu sam alo sei to bok purwata na soidanin in thlan result pon ma atang dai to ro man hi elo om to ni om tak ania result pon ma po khan tuna kan chief minister pulal du oma po hian alo beto ti thu purwata khan athu soina asoi to boka tuna choltir ani tur thu hi borok omsa ni om anga soi oma zoram khowar zk biker chuan ni thum liam ta khan hetian po sa siama du takin MLA candidate te hial po an som to a eng mi nge ani ti rachiang sa vekin MNF sarkar lai po a performance rachiang min thlakata cheng khat hloa tlom ngai turin an nge na chu ati puitlin saka ni masela reilo te open tender lemnen departmental work lemnen GFR CPWD work manual le the Mizoram Public Procurement Rules 2020 and pong swal dan zong sachiang tu engineer satli po nilo ME lai le ngal midik le hoi sen tak tan chuan thoreng natlak anilo corruption kalphung thar ani rengot ban mai adu thin nema sela idil po ni leilo asoman som cheinia chuwangin I thu chuan ibang turani lo andu le an ban tur chen zok tin kanin fui chin keite in azia thup thelo chuan rota sailo po hian azia thup thei bi kangem thoven thlak ta tuna chuan full swing in ramtan namtan o tin HZK biker hian awala ron posa hello hey contract system ke chu amutu tur sa tender ti velte ka aw hin rianga restricted tender po ka ti du to lawa amutu tur riat sa interview thei enge bo thul na le ka tia direct tak bela staff kan in dialogue kan ti sia helai lem chan na kha mo lem chan na kha ahun to lo lem chan na tik tak ani maya amutu tur sa tender chu restricted tender kan ti velawang kan sarkar chon han ti po kha thil thul ni lo dan om sa ve kan ni da nangin kan tilawang ti mai tur nia CPWD manual te oma hi kan zomang tila tok der bible kan zomang tila tok der ka tiang de khan chu tiang de chu ani a chu wang chuan ni mina kang kalna po kan buaina em pakhade chu contract system le poisa enge motaka han mu ol samnai kan ning ga ria party worker mi pui sarkar kan ti to boka party worker chuan MNF party worker ni thowa congress party worker ni thowa je PM chok ha enga tinge party worker kan ti chuan mi pui sarkar ni thei don silawa chu wa chuan dan ang khang kal them mila chuan contract system ma te po hianin khang kha aleng ve ka mi pui ring lo mi te kan ti hian khati em in am boi pui ve lui ngai lo sarkar in thla ka pianga
contractor in thak dual hi om ngai lo ni ke ni a chuang kha ma se kha kha kan ti bo hun a khanin a om to kha nghe ni zoram thar kha chu kan dai kai mai don ni hian ka ria tu kina ka len na ka soi pakhat le pe chu kan elo le tho ka nga Mizoram Christian hi chu hei nghe ni separation of church and state ti kha om ta America te chuan mang tha em ani state ta pokhi ta man sona ko than pok kalina kalmai ni Mizoram a chuan kan separate ang reng deuh si kal rang ang reng deuh si kal kop ang reng deuh si vai pa mix ang hian kan kal deuh hi ka ria kan mix noi maya ma se kha kan ngai tu chiang le kan van ni na tu ni han ka ta ni junglam ron design temin arau deuh he kan ti he kan top na kan phang la ka nga khata kan vai pa mix hi a tha zong in ti chuak kila tuna pok kan sarkar a hian tuna zoram politics a hian pathian ram lo thleng ro sen ti ta aw la kan pu ber pon khate pathian ram lo thlen don kha chuan zoram politics a chuan khoi nge kan biakin pui ber kan ti chuan assembly house ani tla tani tuna assembly house kan ngai tu a kan pu ber po upa ni mo speaker po UPC mi kha ani chuan kan minister po 7 day pon salvation a po kan minister an kan kim tatlak mai ni chu wang chuan a ko ran ber le a pathian ram lo thlen na tur kha chu ro rel na kha ni ta tu na ko ran rang Presbyterian Salvation Baptist kan ti te ka chu khami ro rel na branch kha an ni to maya a branch rang a unit te pon la ni le lang chu heta a ran te po kha tiang kan kal kha chuanin kan vai pa mix kha mix pa khataron to kha chuanin alal ber ro rel na khan pathian ram ron thlen phot kha chuan ko rana kha chuan automaticin aron thlen hi thei hi mizo Christian kan nin a thei ani ti hi enge motia ka soi thiam lawa ka ba mu ve roi ya puma bia ka tho chuan an pu chiang to lu tu ka le lawa kha partia lun ngam box si lo helaya a pathian thula ba soi tak tu real box si lo han tiang ka then vela kha mi ron pu sa hetian tiro chu kha ta lai monitor ngai hemi system hi in ron tia kha ka lo chang nang ma ni tele mi pui lo thia tu to zong a chu ka soi the ton puro ta sai lo ani na tanga chol tirani chung chang a hian ngai dan tam tak piang hala ro rel la dik mi pui te be sei kalphung thar dik le tha be sei mi puin an sarkar tira dikna an ngai pui mole tak si lawa dikna du apiang an tril zel don ani hi ti pol an oma lelama an ban ani chon ban chan thatak an nei aniang chu ti pol no om vele boka puro ta sailo a na tanga chol tir ani chung changa hian in yalna tam tak a chok chuang ngala a tha ti pol le thalo ti pol anom ngala hemi chung changa hian enge nang ingai dan comment lama elo soi ve don nia